monombe tutie naisito ingai nevya iwe nde siaku ingai nevya niwe ndeto siaku ingai nevya niwe ndeto siaku. Ate wiyoba mandiko manga hii ibuko ni Hosea kilingo cha 5 kuma mswa wambe nginya mswa wa monza pendeto nzeo sia itoeleo mundi kutukania kutulunga kutudhangasya andu manga hii tukalungika tukakanika na tukadhanga twikanesa namba dhangu ni maana monza miongo 89 na keinzome mandiko asuri kenda tuiwendeto ya ngai umundi mandiko manga hii miasata o ebuku dhudha Hosea kilingo cha 5 iwai o inywe adhembi na idhukisye hii numba ya Israeli na tea kutu numba ya musumbe nundu usililo numwelekele nundu mutuikite kitei cha misiva na kitei cha lanitwe yulu wataboli na alei ni malikite muno uwaine indinye ni mukanya wa onde nini mwisi Evelaimu na Israeli ndembithite nundu yuwe Evelaimu ni wikite Umalwaya Israeli nubukitwe meko mo maika methiuye ngaiwo nundu Veva wa Umalwaya wendeni wo na maimwisi Yehova na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthio wake na ngathio cia Israeli ni kusia mbe wa uthio wake kondu au Israeli na Evelaimu makalulutika uthuku ni wo nake Yuda akalulutika vamwe namo makaenda na ndithia cia mbui na malondu na ndithia cia ng'ombe mamo manthe Yehova indi matikamona niwe bathanite nao nimekite Yehova useleke nundu ni masiaite siana ngeni yu mwe mutisu ukamamina vamwe na miunda yo Yehova ni adhi mendeto yake. Asifiwe Yesu Kristo. Tena napokea haya malimbuko katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Napokea na Bwana jitukuze kwa usu ula waete Yehova alikanembe ilawe na sio mundani na ingi ubandite mundani weba osu na Yehova aikweka nesa andumanga umundu twimanisi yulo wandeto isu Umalwaya ibuku thi thandikitwe ni Hosea ulawe yose mundu muka wa Ulwaya tiwo Ulwaya na makasi asiana Ulwayani na ndeto isu ya Umalwaya ni yasio kaingi nikenda yithiwe umundi ukanyo kwitu ithiando mangai njisi muswa wa thanthatu ethawe ni wo uswania makaenda na ndithia cio cia mbui na malondu na ndithia cia ng'ombe mamo manthe Yehova indi matikamona mamo manthe matikamona nundu Yehova niwe bathanite jao namo Mungu amejitenga na wao teto isu si toto ambilia ba nundu bayundu muthukuta waku na masabu ma uthuku miwonde ulato uthuku mete kanisani the last year tala ndembo yonde ila wathuku me Yehova nayo na wongele indi kilungu kila wa muthuku me nacho na indi yongela Christmas kila na onomba nize mwaka mwima na oneka ona wiki alambe la items to amandhie na to amandho mbeza sio ndo ukomba nyanzizi sia kusuka siana na ndo manga iba ti ndo muthukuta ukethwa wiyumbanite umwete Yehova ndembo lakini u Yehova wimumanga ndo kwikata ndo muona na wimumanga na ila ndembo indi ndio usitikila no ndo
niwe nengane lakini niwe wachao wamana indembo ikamwendesia ona wa muthembe ambui ng'ombe na chao ndakasitikila kote wasio na withi waniki nundu wa Veva wa Umalwaya andu mangai na Veva usu ni mubuku muno na Umalwaya ta Veva ipinda nithi andu ma Hosea ipinda nithi Hosea ni kwithwa ni matha ithanga isiame bwana. I know by the way, very simple na yoba nukuona kana umekweka nenai umekweka ni chao nenai nitui wange wasia kama kunza aume nitui wange wasia aume meyete aka usuo onde ni Umalwaya. Are we together? Nundu muka usu no kuonza na mume ula wake na mundu mosu uno kuya mundu muka muka ula wake lakini ni wadhuka na ni wadhiote na Veva usu Umalwaya nukuoneka uthikika kundu kwita waneta boli na kungu kwita wa misiva wasia musoa wambe nundu usililo numwelekele ni kwithiwa ni mutu ikite kitei ku misiva na kitei chalanye iulu ataboli misiva ni bala mundu su wangai Samueli mundu wangai wasila kondu wambaye ya sileli yonde kubandu bauba seo bala bele kuwetani wanotangio hata iwe Yehova yune batwika bandu bakitei nundu pena mebwana no yikitwebo taboli ni kima kitulu andu ni mamba tane mandikana makamaka mumande Yehova tubatwikithie taboli tabala veta wakatoloni prayer center andu maimanda Yehova nikenda mepathanye na andu alangi yonde kuundi mondo ni mekivathukanio nde anasili mayamba tabo na maini kangunga na kuni kena mezo na ipinda zako mumanda ngai makivola na kutia chao na kutia kuya kai onako kutulu aikuwa na mebwana no usukote Umalwaya mukali. Are we together? Na kondo Umalwaya usu ngai nuno matwea usililo ndembo elea nundu niwekata ni wa masilila. Praise the Lord. Na nduma ngai tokezwa tuinengane ndembo na yoba nukumilea nikezwa no tusililete ndisi twele kwa luka kwitene mundu utokanya kondo amukalilo suwitu utokanya kwichao kwitene hata iwe Yehova. In fact wasisha verse 3 asia nene mwezi evelaimu no mwikuwite. Praise the Lord. Na Israeli ndembi dhite there is nothing hidden from God yulu ango situ na mkalile wao wito nundu yuwe evelaimu is it ever possible kana ike omwiti kiliungi ni wikite Umalwaya na kitumi nichu wimubuche na Umalwaya une mudhuku saiti angalia verse 4 nundu Umalwaya nduka metikila medhiwe Yehova mamusioke tuwa verse 4 meko mo maika mamwidhiwe Yehova ngaiwo nundu Veva wa Umalwaya wendeni wo ando manga itu tona kwasi hata kana una Veva wa Umalwaya itapinda youth that way. How can we say you are for Vevas of Umalwaya kwasi hati Yehova no kana ngai no ngai edwe ola we kwati waku ola ni we otethio waku ola ni we mwithi wao waku na bakethi wa pekindu wongamisie kithwe otethio waku mwithi waku na mutethia waku chutwe loketa ngai ya mebwana no na Umalwaya undo wibata nikenda edhiwa wawoki Yehova niwe mwinyai waku niwe mobosia waku niwe mutethia waku niwe mwithi waku ona mwikalile waku nutuona siau hata iwe Yehova nundu na niwe ukwikala siai withinania nandu niki withokwana nandu niki ithoko mbingi na imena mbingi siuka nundu wina ngai ingi wendi ona ndio Veva wa Umalwaya na sisi andu waingi mathie mno kwa misini ni nundu wa isio tusilo na mbesa cha makundi nundu yuni twakuna masabu munda kana kasiloka niko utethio wao wakwa
Kasiloka niko mwithi wao wakwa. Kasiloka no mwithi wao wakwa. Utedio wako. Na kila hivi tuko na mundu aikinila kasilo niko ututhi wao. Ni nundu nimekwana nga mipango yao. Haito. Are we together? Ona ndo mawiyane ne matukithisia ngai. Wesa kwithia uya ni wo undetermine mkalile wao. Wo kaba makanenga ne baki. Kaba makalala na mbosi nikena mende usobya mawiya mao mo makimanda chao makimanda ma promotion. Hapo tumefika. Ona kumbesa nisosuye kilaba ndo wesa kwithia mbesa ni ngai yago. Ni ngai woki. Wesa kwithia ando payundo mateka onokuwa nikena mbesa meke hata mongele. Lakini ona masi ongela moka kwa Yehova na mbui na ndithia cia malondu na ndithia cia ng'ombe no we wachao wa mana nundu Yehova ndakwika hata ndo metikila. Are we together? Na ngai no twesivyo twimukenga ametuelewa kabisa. Hatuwezi kujifanya. Mnaweza kujifanya kwa pastor lakini hauwezi kujifanya kwa Mungu. Aikaona ati imena mbingi sio kanundu tunangaisha sisa uwe nini? Tunangaisha chao cha uwe nini? Wachumwa nesa kwithia nina ngui mbingi. We na kwa nikito odhanga asiando. Kaini batonde kave ando mo kwazika. Ila ngwacha pomba nyoko ne chao. Okone moko. Na ngine na njazi ya ndo mandola muino. Oloto kuna chao. Moko na ndo ngimeta na maziro wenya PK. Nenda kwa na moko magu memomba ni. Nina ndiko enda chao. Kemena mizini. Ando amwe maiso wani apasa nita utabiwa kana kwe kemena mizini wao. Mizini wao. Haya piga mikono. Wah. Na bandu bo tana. Aidha atanondo kemena kimusi. Ndese za kiva. Ni manda ondo ngusaikiando. Kikitu malulu teka yani wangai. Na yu mondomwe aingani yani kandanda bie pastor kanisa na ingwe bani nange. Ngonya kwa nasa ni wanondo hii. Nasa ni wanondo hii. Ni kwa siakana kemena kikale. Nito kwa siakana kemena kikawetwe. Na ni twika pastor hata za kemena nje lo kiweta. Ndiye kide lo wetwa. Na yu ni twika pastor diwanji uthangazia. Huko na chao moko na by the way kwa moko wasu ngutaimani tu thesia. Kwa moko wasu tu kuna ngutaimani tu hata tu thesia. Na edwa wewe tikilo thesia ngutaipinda nitathi. Tu kunidhiwa moko kweli tu we mungendo na winangaisia uwe nini? Winangaisia uwe nini by the way? Praise the Lord. Winangaisia chao. Na Veva usu ndumuitikilia mundu suweba abike kumuthuku mangai na ngoya yawo nundu ngoni ni wobete kindu na ndakile cha akote wanangiko akote wathe andu mangai mayoba natu iwete itina wothuku miwa mwaka muima uthuku mitabathi kwa Yehova ni wasio mwani kwisiko tembeza mbingi tasa kwa yungitala kote bululo mathangu watu tumia hapa thini ninyengowa ingi no nyengowa la nangika no nyengowa ila printer na masabu asuma yumila abantu lakini nizo kumita ona nongela Christmas na vitu kana nathonoka ningisa kwitha nizo kumita ya wachao wa mana no thuku Umalwaya kaba afadhali ishe na yu ando manga itwe lopeka bantu tukamwika tengai echao eleka kasi lokebo na katebo nimebaki na nani na Mungu. Imbesa sibo na itebo nimebaki na nani? Nimebaki na Mungu. Nundu ngai is ngeni. Nzo setete imena ila sibai kanisa. Nundu thoni tu thaithangai ula wago ula utawa wendo. Tuilea kwendana. Lakini the fact that tulikwendana kana tunangaisa uwe nini katika tiwito. Na ngai natu wende. Praise the Lord. Na nusi mkalile wang ando mena ngaisa uwe nini undu umetha wa maili. Ngaisa usia mswa wambe. Ndiko mange imase ondo wambe we awone wa kwiki alangiti. Iwa yu inywe athembi hiyo na athembi meogo. Ne awete. Idhukisie we numba Israeli mbaye nubela ngai. Onatea kutuwe numba ya muzumbe ona asumbe meo madhinani meba asu nundu usililo numwelekele ni kwithiwa mutwikite kitei wando ni bubeta wa misiba
na kiteini mwala nite yulu wake majukita wataboni takwazia kana kwithwa mwina Umalwaya kiteini teke wakondo wandu no ndo mabotha na mwethia wa kimena chincho kitei ndo mabotha na mwethia wa mushene chincho kitei na aingi melika kitei nikiba ni malika na ni mabethithwa imena na mawo na wendi wa mbesa ona ikundi no by the way ni mathithwa na ni malika mutu wonde na umwe mwanga inatu wete katika jina la Yesu Kristo ayuni papa bato ndikabe iti sipo tole ka tuko thine na momoka ni mutuo na ngaini msono no meke ashua never no mutuo no moka methwe na uthei wako aluka na kumumanda indiko ni maite na usililowo ni muye ni mutwe nondo natabie indi mayibinduka ngaina tuwete onondo wake lima ndiko manga ini motonya kana ni matukite owani na alei ni malikite muno uwaine indinye ni mukanya waombe uwai usuni wakwanangana ithie kwa ithie inya pikeine bathei ni wawa sabina ni bathei maikutuya ni wekata ni wawa wazi tausu ona ni mambo wa ona oneni wawa oneni wakwana ngando undu utamudhukuma yoba udhukumi wachao wawo oketekeleka na ila wonga mabambe udhunga mabambe na witabanya ndeto na watabanya ndeto ai mundu aibuvya utabanya usuombe nukilikuwa litake uwe muwae yakote udhu kusema shindwa wangainda tuiwetei payo ndo mudhuku tavasa muwete ulalai nondo ona itesi awo kana ona sisi awo onga mabayambe ngewaisi achao nisi amana bayi mundu itetheka chogo na yu mana yu mundu umila bandu na ambi akwete ngewasi ulalai kana sia wendi kana sia kula kana sia ovenani mundu usu ngewesu edwati sia awo ni weke ya kitei na andu maitetheka nondo vastambe woni muwae vastambe woni chao ni muwae yu ethambo ni tukuwa no bazita nubulikene kanande mondisi wawa ni totabiwe ni bazita wona kakabibu tikaikonzwa kaitala beba hebi kama dai ofisi ni kaitalwa kila mutumia no kwanda jeni kenda lao kenondo wani kusuja sindombo wae ndo manga ngaina tutethie muno ngaina tutethie muno beba usu wako tewe boy kanisani na ngaina tutethie na utu waniki ndo twina Umalwaya ngoni situ Bwana aturehemu. Praise the Lord. Verse 5 mandiko mangeli motonya kana vena ngadhiyo pana nguma ya kwanza nituzukuma pana nguma ya kwanza nitwekie pana nguma ya kwanza tuitona tuimbe tuitina okila mundu wikathiana chao wikathiana nacho na nisi mandiko mangeni moto ya ngadhiyo itongo ya sechao wanangiko watendi wanangiko ndole yako ikata ndole yao vika yoba natu wiyeti nendo ndo wa mwiso mandiko mange madhasia nitumwekete Yehova useleke niki nundu nitusiaite siana ngeni pupe no wali lokondo kweli kwandu maesileli kuza manasi asia nasia uwenini ni kwasia ni manosa nyena kama ambai ingi kuba mwena kusia asia nasio mosa ngaisi yao sio na madha idha kuwa ondo ngai mama asia na metwa yaka no wose ana sekata no wonga isekata sia wako lakini kuito ni sia wano ndo mundu wina ibebadha Umalwaya niwe those na mama chao mama undu wange mundu ulikitwe ni wendi wa mbeza plani zia mbeza onisinge ba Elwaya zenda mbeza ikunza nana ndisa kwani ni mundu umeweba umwe ana wo mundu ume wena kuyaka ndesa kuyanewa ni mukaweba umwe no kuingibia ona kula kumandha ula mwethie wakimena no kusia na udhuku zingi byaba ngaina tuiwetei beba usu shindwe katika kanisa la Bwana hata iwe Yoba natu betange beba wa Umalwaya na aitutungia ula beba wake mutheu nundu twale akwe kau ona yu
tuyasilile nangotabia usililomwe weba usililomwe no tuyumya mbesa itaka tutethia ona na bola na ibodho dhingi vitata Bwana wafungulie Bwana wabariki Yesu ni mbesa sekata sia tondomwe na kunyoke mbesa we ulicho bandu ikekata ikathukuma are we together lakini wewe ukaba na ni wanenga nena wewe wachao kwa maana na watikwa adhimwa na la madhima uyani mo na mona maifaulu mauyani mo tikufaulu mauyani mo ni kongeleka kwa udhuku wakati kongeleka na udhuku ongeleka na mbesa zekata songeleka lakini ungaindeba tembo nikitei ndo nimetwa hakundo kudhuku muno nimetwa hakundo kudhuku muno pe kani mimi nangeleka nyope mutumia umwe mwalimu headmaster wa skulu na aenda bya ondo waewe na thina andabisie etha pekindo menete ni metawata ni mayu madhauche metawata matoke amenete matoke muno nyamo kule ni kinondo mo kwewani kwake kwa iko cha kwewani kwake kwa iko cha na ocha ni suwa sakwedha kila chaoneka no matoke na weni wedha esi ayuma skulu adhimusi ni mo kumethia ama aketha me maumbike muuni nikenda mabiyoba zoketha kandati nikabindu kaba nini lakini no alama hiyo kweza nakaba akazi hii kaba ngadhazi yudhu nikana ndai tizikata binduke ndimo kwatia na yuwe asiana sekenda ndenda sewe hata sewe naye kanesa nundo nakauni wathinie nundo nenda mulili kanyane muye onakauni wathinie uthiana maondo masio alawi namo wamama niye pindane theba by the way na oso nundo nake asiana ndasi sile osongone onakunda mowe alama hiyo no mowe weneza lakini nake enda ama manusie kuinenga na kwecha kuoko na onde yu nimekanesa ate wiyo nutu nikisia okiba nikisia okiseo praise the Lord na yu ndizinge yangelekanya sunenda kwetata lakini mchoma kwa changelekanya pepe bata tuikolwe ni ngai oloto endete muno praise the Lord nondo wendi naelewa andu amwe masama ucha matweka andu imama thenda andu mo mathikata maithina kwa mamandha nzia cionthe makwate chao mbesa na ndini wa kumesia mbesa nino kumesia mbesa ilazi ishambata maisha mekata mambata na ula mwana wa ile usuvea personal contact na mwana la sana sialekwa na mbesa si mbingi sana sakita kwa nangika mbesa si mbingi onamuka esa kwa nangika ndimo kwatia mwika kengeke masumbame na malumu maingi mume ni wile wanalumu wake mama ni wile wanalumu wao wake nundu maibata na mata ni sia kwa kila mundu athima ndoni mao make na ndoni mao make na mama kitie kwete kila na nundu me kanisani na tongo me kanisa kana mena siana maita ni sia huyu lakini mundu me ekilumu ni jao na maka ekilumu ni jao na make na we makosokoso mako meke kwa mbata na makutano wende tu tukadhuje pa kisioni mwika meuye keweu mwika tate kumeuye keweu tate kumeuye keweu ai by the way ni babi ka bandu imbesa we nasio nyo silolo wanga ikwako indi nimo kona kitoneka the wambu watu miendete yu nithisa otweka usililo kwando wanambesa no otweka usililo iso tu usienda tukaimesia pure indi ikatwananga tukathala Leina tuwete. Praise the Lord. Let us pray. Nitunga mubea nondo wa kumbomba ni pastor wako nizo na ndeto nitabyando. Ngibodha muno ni kanando mako mataike. Mewe ubo
mawitikile na mali okengai witu kula kuonde obo ukabika musumbe mwiye mataike makanike yalula madhayumo na ala yoba mo kiakeka na maidhanga wa uni withiwe katika jina la Yesu Kristo. Veva Umalwaya tu vetange musumbe munene nikenda udhukumi witu tukatwike ni wa mana bila toka nyumbani yako na ni veva idhuku nunu dhisa kutia andomaku ikita akusia ni imo idhuku muno na ala maimo masya hadi twinge bezia wimo mesini yitu sia nani zitu maimo mailika keza kwezi ya mesi nilaanika na niladhela ndo batimu wano tutange na tuobosie kuma dhimu dhele dhoketo no kitweka nesa eto iwanje to yakuna ni to akani kama usumbi ala tweba mwa sanda ndo akutoete ndo neitwa ile na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. God bless you.